Siphinde sinibingelele kwi-Ukhathi video. Wena-ke oqalayo ungena leli khasi, acela ucofa ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Sibika sisemlasi cinema lapho kune-lecture khona ka-past 4 Phungula. Lapho-ke ithimba le-disaster like lathola ithuba nalo lokuthi ke liphefumule ukuthi lisebenza kanjani, yini asebeyenzile ukusiza umphakathi. Awulaleleke bezikhulumela ngokwabo. Okuyizoni ukuba kwi-155 la eMlazi. Ngifuna nje ukubonga i-leadership yonke khona namhlanjena ngezigaba zayo, all protocol reserve, ngilindele ngokuhloniphekile uDabezitha ubaba uDabezitha uPhilisi ngiyathoba. Ngilindelela abafundisi nabo bonke abaphathi ngokwethimba zabo. Ngibonge kakhulu ama-corporate njengoba sengichazile ukuthi u-corporate uThulane okuyizoni i-passport Phungula zoni olida i-problem ye-disaster. Corporate ngizothi fahla kancane le-disaster ukuthi iqale kanjani. Methi ngiyakhumbula ama-corporate ukuthi sike saba nesigameko esike savela esithenga nabo abakhona lo disaster wabamkhulu kakhulu owahamba nemphefumulo waphinde badumejela infrastructure imizi yabantu. So emva kwaleyo problem ama-corporate yowanazi ukuthi i-MK iyona yokuqala eyafika kulesasigameko, especially kuma-political parties thina bokuqala esafika bokuqala. And usizo esasinikeza umphakathi, i-leadership yahlala lapha yaseThekwini region izinsuku ezingaphezu kwezo-30 behleli nabantu bebasiza ngalo lonke usizo okuqhamuka kwisobho, ukudla nangezimpahla nasezimpendukwakhe. I-organization yethu ikwazile ukwakha izindlu ezingaphezu kwa-300 kuleya ndawo so enye into ebeyenzeka ngama-problem lona nazi ukuthi sike saba nenkinga yomlilo oke wahlasela itheku lonke, kushaya imizi yabantu, kushone abantu. Mengithi ngikhumbula kahle nje esinye isigabelo esikanyakisa kakhulu esike senzeka kwizoni yethu laphayana ka-F la esasabasiza kakhulu la kwasidlula khona imphefumulo yey'ngane zandawonye. Ekuphileni nakhona-ke yakwazi ukululisana ekutheni ikwazi ukuthi umndeni wakhelwe kube nendawo yokuhlala. Comrades, sisakhatha nje umlilo eThekwini usha uhambe usuku nosuku. Niyazi-ke nani abantu abamnyama yibona abahlala kwi-informal sector, lezo ndawo ezijwayele ukukhahlambezela kakhulu. Ekugcina lapho uthola ukuthi abantu abanazo iy'ndawo zokuhlala nezofihla ikhaya. I-MK-ke okwamanje iyona elidayo kuma-programs a-disaster eThekwini. Kanjani na? Ngoba kusungulwe ilokhuza ithimba elibhekelele lo-disaster eThekwini region. Kuwo wonke amazoni aseThekwini ilontshiwe iprogramu iyasebenza njengoba sikhuluma manje lena. Ku-186 la eMlazi sike savakashela ilokhuza elikhaya elakhahlambezwa umlilo lapha eMalazi. Engifuna ukuthi ngiceleke ama-corporate ukuthi le program ngiyacela ukuthi sibambisaneni kakhulu kule comrade. I-comrade njengoba sekuzoqala iy'mvula, iy'khukhula, kufanele sikwazi ukuthi sizilungiselele ama-corporate ekutheni sikwazi ukuthi nezifika iy'gameko ezinjenganalezo singadlali uthole ukuthi siziqala phansi sihlanganise imali kuyale. Njengoba iprogram ilontshiwe eThekwini region yalonjwa amazoni, yalonjwa amawadi nakuma-VD. So ukuthi the leadership eThekwini region kube
leadership yamazoni, bese kuzoba khona leadership yamawadi, ngeyamaviki eyenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi la kunasigameko khona ukuthi MP ifike eqala ikwazi ukuthi kube yiyona edelivayo. Bakombredi, niyazi into engani bakombredi ukuthi njengamanje siwumkhonto asinayo into yokukhambeka. Into ezokwazi ukuthi bakombredi sihlezi siwubambile umkhonto ukuthi sisukumeni sibe nama-program esizowenza emawadini wethu azokwazi ukuthi alekelele umphakathi wethu. And umphakathi wethu MP afika ngama-comrade ujabulile. And ngizofisa ama-comrade ukuthi njengoba udisaster olontshiwe eThekwini region ngiyacela susapporta kanjani udisaster. Iviki uma kune-program mhlawumbe eyenziwa mhlawumbe siyolekelela kulowo mlungu. Iviki kubalulekile ukuthi isondeze mhlawumbe ungayiphilo le-rice, ngayiphilo lempuphu, ngamafutha, nani. Kwizoni yethu-ke sinaso i-storage esi-identifyile esikhona la ku-185. Labo-ke o-coordinator basemlazi behlangene no-disaster team wabo la beletha khona iy'mpahla. Esicalele ama-comrade ukuthi umuntu othayela ngesikhathi kade wakha wasala. Njengoba sine-storage esisi-identifyile sokugcina iy'ngubo eseyisebenzile, kube ukudla, bese kuba izimpahla zokwakha. Sinekhontenake esiyibekile for udisaster wethu izolo. Okusho ukuthi siyawuphela lowo thayela lo neplangu elisalile noma ngabe kuthiwa isicabha ukuthi sikwazi ukuthi sizibeke lezo zinto kwizoni yethu ukuze mekufika ilanga lokuthi sikhasamezeke iy'khukhula noma imvula seziyazi ukuthi siyothatha khona siyokwakha sishayelele laphana siwushiye umndeni ulophusile unendawo yofisa ekhaya. Kwamele ngiyakhumbula ama-comrade into eniyazile eThekwini ukuthi kunabantu abaningi njengamanje abashelwe, kunabantu abaningi abakhahlengezwa iy'khukhulu ezike zafika eminyakeni edlule. Labo bantu njengamanje abanazo iy'ndawo zokuhlala and basacuphile komakhelwane. Ngiyacela-ke ama-comrade ukuthi kuwo wonke amazoni akhona sibambisaneni izoni nezoni ibe nayo indawo la sizokwazi ukubeka ley'mpahla ukuze sikwazi ukuthi umkhonto sikwazi ukuthuma ngokushesha ukuze abantu bahlezi bewubambile umkhonto. Uma kuwukuthi kwividi yakho noma kwiwadi yakho ninazo iy'mpahla eningayisebenzisa, siyacela lezo y'mpahla lezo nizinikeze i-disaster team yakuleyo wadi isubmit kwi-storage sezoni ukuze sikwazi ukuthi uma kufika isimo esifikayo sesiyazi ukuthi sithathe iy'cathulo, sithathe i-uniform yengane, siyahambisa ngokushesha kulezo ndawo. And the process complete iyashesha. Yenzeka inyanga nenyanga. Izoni inekhalenda layo ekufisayo ukuthi kulo ma-program siphumele ngobuningi bethu siyisapothe lawo ma-program. And ama-program ngiyafisa ukuthi ama-program ethu njengoba comrade nazi ukuthi asikabuyeli bantu. Iwona ama-program asisizayo ukuthi sikwazi ukuvela kubantu bawubone umkhonto ukuthi ukhona uyaphila. Ngoba izinokho kumele nibuke mesenza ibhodophengi ukuthi baphuma kanjani abantu ezindlini bezothayisela ngaphandle. Esasikwenza before election asiqhubekeli sikwenzile. Kubaluleke kakhulu lokho ama-comrade ukuthi asiphumele endlini zethu sizabalaze siqhubeke ngoba umuntu omnyama uhlukumezekile eSouth Africa, especially endaweni zethu la emalokishini. Ngiyafica ukuthi ama-program o-coordinator siwabambele ama-program azokwazi ukushintsha impilo yomuntu omnyama. Ngoba khumbula ama-comrade ukuthi sino-comrade esinabo abalida amawadi abangathathi intweni abangasebenzi. Kufike isikhathi-ke manje ama-comrade ukuthi siluleke isandla sikwazi ukusizana ukuze sikwazi ukuhlezi siwubambile umkhonto.